Maşallah, maşallah. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, жылқы suyuvchi chavandes balbonlar. Qayradan chiqarilishda No'qatdan Qirg'iziston ayildıq aymog'idagi ko'tarma ayылынан Tilekbaydan kelishgan жерде Qashqa cho'ng attың sizlarga bir ma'lumotni bereli. Eğerde at жақса kelib ko'rib, sodalashib, balashsаңыздар bo'ladi. Aytımına qaraganda ulag'idagi Tamay Uyuruдағы ishonishli at satып chiqib qoldi. Жақса inşallah sodalashib, bağlashib ko'ringizlar. At туралы sizlarga bir qisqacha ma'lumotni minezlemesini yetkazamiz. Tilek, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Densoqlik, ishlaring yaxshimi? Yaxshi, Allohga Tinchsizmi? O'zingiz? Yaxshi, Allohga shukr. Bu chiqarilishga Kobra keldi, jonivor, ha? Kobra geldi maşallah. Attın bir atı geldi inşallah. Bir attı sodalashib ko'rasizlar. Müşölerini tattan müşöler. Tik ko'targan, qaqaygan mana shu halgi havasga mine turgan at geldi inşallah. Bunaka. Jugurishun, tuyoqlarning jengildigin. Tilekbay emi Kobra'nın ma'lumotini bereli, ha? Kobra yaş boyunca ikasi saydlaka. Yaş boyunca ikasi 5 yaş. 5 yaşar, ha? Can çipet. Bu at emi Tak. Göp minilgen emas o'xshaydi, ha? Shu Kichkina dam olib qoldi, kichkina. Kelgichayin ter bosdi, da? Kichkina dam olib turib qoldi. Shundag'inda Tak. keminde bir qancha? Bir 500 metrede bosdi o'xshaydi, ha? 1 kilometre aşağı 1 kilometre aşık bastık, ha? Oynab geldi da. Oynab geldi yolda. Yol yürüyüp geldik. Yeme Kobra'nın ma'lumotini ber. Tilekbay bu uloqqa chavildi bu. Çalıp жүрген, үйірге qo'yilgan at. Yürü oylan at. Var жоғы ishonchli. Ishonchli at. Ishonchli at. Bu atты чындыгында үйірге de qo'ya turgan at ekan, ha? Үйірге qo'ya turgan esi. Üstü de to'la saydlaka. Sını başı, Üstü başı. Suvaylығы. Tak. Anan boyu qancha chiqib qoladi? Boyu saydlaka 1.65 chiqib qoladi. 1.65 chiqib qoladi. 1.60 plus, ha? 60 plus qolaversin. Shunday bostiraver, mana shekilde bostiraver. Anaka. Kobra'nın чындыгында söğük сактуу, uzun suwak ayak деген. Бул быйылгы сезонго чоң жыйындарда балким чабылып ушул мындай bir этин дагы мындай жакшы bir багууга кире элек экен да. Чындыгында туяктары жеңил ат экен. Пародасы тууралуу видеону, а? Ошондой. Видеону, а? Bir коёчу ушундай турушта. Bir алдырчы ана. Анакей. Lan qarаңыздар. At жаныбар. Attın bir atı gelip kaldı. Kobra dep attı sındаңыздар. Bağlаңыздар бұл аттың басыдағы мындай базардың арқында жөндүү бада қойылады екен. Біздің Instagram барақшада аттың бағасын ошол жаққа айтып тақтап қойдық, ал видеондағыша. Эми YouTube'да bir жақсы қылып шығарып беребиз. Бағасын айта алат Тілек, а? Кобраның бағасын айта алы? Kobra'nın bağısını saydlaka. Sata turgan жақын қылып қояды. Басы 4.000 қояды. 4.000 dollar. 4.000 dollar. Kemi var, ha? Keçine Joluna. Егерде жақса at suyunun qaran saydlaka жақсы тартып қойың. Жақсы тартып қойың. Мына bir Азықтарын тартып. Башқа вақтарынан әлгі баш түзіліші дағы өзгөчө. Арабский жылқыларға да окшоп кетет, чындыгында. Баш түзүлүшү. Uzunluğunu tartып қойың. Мындай bir кабактуу ат экен. Көкүрөк Тамамын кеңдеги мына механизмдер таза бар. Көкүрөк туяктарын байып жок, а? Айыбы жоқ. Туяқтары тап-таза. Таза. Üstü дағы башы тола saydlaka. Тола үстү. Минген адам билет. Тола. Баасы 4.000 dollar кеми бар. 4.000 dollar. Эгерде ат жақса келип көрүп содалашып баалашасыздар, айтылган баасынан сөзсүз түрдө кеми болот, достор. Содалашыңыздар. Дагы бир кой бер. Анага. Ана достор, содалашып баалашып көрүңүздөр. Машалла.